West Karbi Anglong Karbi Farmers Association a hinpen akimi CCMA phulapen kongchun bangaphan kar choponame kangni. WKPTA Hamren along race project pen Anganwadi tum klimso marphan ape tum kelana jiaseke kipi. Amrimondo Committee tumpen Chepatir Piponsi, Sida Makha Auditorium Hall along, BJP song tum mass joining a jaime kedingpon. Karbi Anglong Live, prime time Birta long peneli, Sami, Beauty Bepi, Pini Birtang ton pen, Arjuponita. Nijang Karbi Anglong District Karbi Farmers Association a hinpen Akimi, Karbi Farmers Association Central Committee Amepu, Amarjit Timungpen, Lapen, Kong Chunbang Barnabas Ingtia Tumaphan Khironi Agriculture IB along Archupon. Bangsome along Mechari Pon West Karbi Anglong District Karbi Farmers Association Amepu Durgeswar Ingtia Hinpen. Bangsome along Charchim Branch, Jenkro Branch, Menmeji Branch, Tokhadi Branch Lapen Ongdung a branch tum chitong dunun TC May RDP dun. Non Kivangji Ingdeng Krepo birth anniversary ke Zirkindeng Havar Arlusi Paduponchi Aphan Chisik Chidang Ponbomno Lapen Karbi Farmers Association Central Committee Amepu Amarjit Timung Lapen Kong Chunbang Barnabas Sinti Atum Aphan Khironi Agriculture IB along Archoponsi Non Kivang Giarni Pen Sai Angdeng Klempon Pami Japan Melong Chetan Ponenti Litum Ningkan Ketom Api Ponte Nilitum My Pu Punoi Secretary Punoi Ilitum Kangwai Pute Udo Lasi non laso pining 2025 and 2027 an kacari ponjia bang labangke Presiden alang li Omorjit Timung lapen nangko ili tum Central Committee long Secretary alang li Barnabas Ingti alang li tumhan ini dan West Karbi Anglong pen West Karbi Anglong long ke bang kachumri aman nil tum karchu dun long abangke kopai goson si ili tum cemathalo lapen non ke bang ji ani pusita me alang li tum not West Karbi Anglong East Karbi Anglong ta alang tum sai chutuki arat Karbi Farmers Association ahan alang tum lang pon pamipo pusi alang li tum han anam hirjume hantilo Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong Live. Chinthong Block Angkangpi Anganwadi Workers Atomaphan ECCE Race Project Aseke AWW Supervisors Miss Sermili Togbipi Lapen Sangpi Elinat Bepia Tumpen Sike Kipi West Karbi Anglong Hamren Rong Supialong Right to Access Conceptual Education Mate RACE Project Patirpi Ponsi Patumi West Karbi Anglong Primary Teachers Association WKPTSI Hemalong Sike Pipon Training of Anganwadi Educators on Early Childhood Care and Education ECCE Chinthong Block Abaha Sike Pipon Labang Soja Mek Kachepachun Jiaphan Bosco Reach Out BRO NGO Lapen German Ministry BMZ Lapen Child Aid Network Atum Cherabdun Race Project Pen Akimang Jasemet ke Osomartum Amahang Thekdet Pen Nipharoi Siaja Kiding Kusonsi Lana Nangji Kepathe Kipading Pen Aputarlok Kipangchu Japan Kupia Saisi Nangjima Aputak Cheroktok Asike Chipi School Dundia Prang Kichalia Son Doan Kichoy Kiason Kithan Kipathek Japan Kabur Idu Nang Japan Chitan Chimuma Jaimek Dengpon Chinthong Block Abaha ECCE Putak Anganwadi Workers Mate AWW Supervisors Sami Sermili Tong Bipi Lapen Sangpi Elina Bepia Tumpen Sike Pipon Osumar Mahang Kitek Pen Ningkan Erkep Kipleng Angbong Helu Kithan Kimum Kisungne La Suarta Hudjong Si Than Mum Pami Pulote Akai Dingpi Inut Mesena Bang Pubangthi Nang Plangunji ECCE Penjasemet A Oradur Kime Holistic Development Kichar Liang Dengkang Toy Kithek Japan Kithan Foundation for Learning Aphutar Lok Kipangchu Japan Kanghon Pen Tovar Kithan Mate Brain Development Akimi Kipamatha Along A Okapran Kicho Kijun Radalong Kachingri Pen Kithe Kiding Dun Japan Mate Well-being Hei Hui Than Mum Ponsi Arni Kang Thim Mesen Pen Siki Kipi Pechun Pondong
nong etimung atum chitong dun lapen kapre ke thek dung atum chitong dun si mai pachun pondung aso seket hek kulit hotiap kan apa nabang kutin ka mane nabang so training nang kidung pen nang kidung nak ni det dia kan metang san karalong ni sen pen ke chitan dam hek pe media kan masih abang kutin ka mane ada ka training ke dong ateng pen metang sen kar rong also marathon kan ni sen me pen ke chitan dam pe media kan abang kutin ka body focus ni lihin pen mane ওপৰত যেনেকৈ আমি এপ্ৰ'চ কেনেকৈ কৰিলোঁ প্ৰথমত আমি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যোনটো আমাৰ উজান বজাৰ গুৱাহাটীত আমি এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ প্ৰথম যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট দিব লাগে আমাক পাৰ্মিশ্যন এইটো কাম কৰিব আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এইটো পোৱাৰ পাছত আমি দীপ্তি ফুকন মেমে যোনে জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী হয় ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেখেত আমাক এটা লেটাৰ ফৰৱাৰ্ড কৰিলে যিহেতু আমি গৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত আমি জমা দিলোঁ পিছত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে আমাক এটা লেটাৰ ফৰৱাৰ্ড কৰিলে আমাৰ ডিফু অফিচ আপোনালোকে জানে প্ৰগ্ৰাম ষ্টেট প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ মাধুৰী বৰুৱা হ'ব বৰা তেখেতে আমাক ফৰৱাৰ্ডিং লেটাৰ দিলে যে আপোনালোকে 80 অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে Hamran Ben Daniel Lenghi, Karbi Anglong Live. Kidamtang arwa cikloni pai ingkora pliani nijang Karbi Anglong lakhahini Amri constituency parlo umsawai auditorium holalong Amri BJP Mondal Committee tumpen chipatir piponsi mass joining achame kedengpon. Bangso mielong alohi sarpoman pen kachetongdun Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang chetongdun la solong MLA Dorsing Ronghang Art and Culture EM Surjo Rongphar EM Prabhat Chandra Taro Local EM Diuping Maslai Socheng AMC Head Sing Rongphar Chinthong MSC Mate Deputy Speaker Avijit Kro atum penchenglok pinang an ke thegiding atum chetongdununti Somsi pini labang so melong APHLC Congress song atum penchenglok kapre Racharya song atum amithang song penchi osi BJP long ki claim kedam ki misen theklong si kadukawe don pharo hini ra ke thom adon atum chepa okdun labang so melong CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen kachepa okdun ara do anaphan misen pen dengponsi amri ara phan kaching thuramu hai hui cyclem ponpu purat angno chechak te kang pen amri ara phan ning pathe te kang Chinthong pen Himari Rongphar Karbi Anglong Live Lakhain ko ratrok Duar Baguri MSC constituency under Kardik Lekthe LP School Ahem RV Kijang note Langbung Saidi Titiajok School Hem Repairing nang selam pipon vek thapusi School Headmaster pen kachuning ripon Lason si birthe monir tum doctor engineer teachers kapre kasai le claim ponji pustame education thekvek nangji anote munira ning hang ling stame claim unpo lapen claim thekpo lapen education ta foundation mission nangji lake LP school pensi students tum mission charlie pon long nangji pen mission LP school hem dovek nangji anote students tum paprang dun unpo sitame kesuman LP school hem ke rak thang TTC thekpon Lason thak-thaksi Kardik Lekthe LP School Hemta Tingrak Lapsi Barikha Lutangte Classroom Arluta Langbung Saidi Titi Labangso Kardik Lekthe LP School established take Parokri Kebra Phokebra Hinian Inkansi established pondo Lapen Butho Surinira Krei Sipen Surinira Krei Hinian Inkansi School Buildings Construction Akam Kiklem Pon Surinira Inkora Pon Inkan Anke 13 years running mate 13 years playing Lasi repairing Japansi Tovar Cholang Dinglo Puta Managing Committee Tumpen Pirangke Thenglo Ningje Pon Lasi Karbi Anglong Tokano Anta LP School Hem Mission Saidelo Pusi Report Chipi Laplo Lapen Karbi Anglong Ke Quality Education Silam Pon Laplo Pusi Education EM Richard Tobi Pen Ningje Pon Vero Sitame Lapuson School Hem Kira Kapai Kibat Aret Ke Konasi Quality Education Konasi Silam Pon Unpo Nasi Kardik Lekthe LP School Ahem Prabjen Pen Repairing Sonte Misenji Pusi Teacher Lapen Managing Committee Tum Pen Pirangke Thingnu Ningje Pon Ola so hengno era puthak bangke la ekhanlo nilitum ham Prabjen Pen Repairing bang nang pik nang pu pusi nilitum la Karbi Anglong Autonomous Council tum han choni redu niklo si nilitum Kardik Lekthe LP School abangke hoklo
hengno pin lo condition abi pin lo asi school established labang 1952 si established la peno la sura a building construct bang ke kim pono bang ke 2011 12 hosi kim pono lo asi energy giding lo pinengan ke 2025 lo posi arji dingel na posi ting ta demesel ablo ting hengno lo bagi lo asi masap sab bagar ke jang lo pulong te arwe ekdom priyat po classroom ar lo bang langbung chiplang de ti nangle tum tamne theglong lo pamo ta somartum langbung thaksi ekdom pu ini plak lo son lo somartum mane akeng bangke la lang long si do lo lasi la ana akidu ke sung sinil tum chitong nang lo lasi ni tum arwe ke jang lo pote arwe char silu na sini tum class guru di nili tum da delo somartum da song thaglo masap sabo somartum aduk do pik pik lo lasi sopen lang lo pulo ten litum education yem la penke etum Karbi Anglong ke Japon aki hai doctor tulian rong hang sar halang tum bani pen ni tum nama so school phan prabjin pen major repairing nanga pi phan sini tum la school management committee hin pen ni tum ba HM hin pen tuni ri tum party lo Dolamara pen arjison rong par Karbi Anglong live. Bini prime time birta kala ponsi kang ton poniglo karton.